Okukhulu kuyithoba okuhambelana nenhlonipho igama lami nginguSiyabonga ngiwakaMpungose siyakwamukela ohlelweni esibuliza ngokuthi know your lead sibone lithatha abantu kakhulu ngendlela eyisimanga ungaqonda ke lapha ku YouTube ufike usifollowe lapha ku Mendros Productions uzokwazi ukuthi uthole wonke ama podcast ngokuhamba kwawo lesiyenzayo umsebenzi wethu ulula nje kakhulu thina is to represent umjida ohlele estradini waseKasi okhona obukayo njengamanje nje osho ukuthi yazi anginalo ulwazi ngezepolitiki anginalo ulwazi ngabaholi anginalo ulwazi ngendima abayidlalayo bese siba nezinsizwa ezimbili engakusho ngiphinde ngiqinisekise labantu esinabo izathu esenza sibacela ukuthi sibe nabo ababona o-spokesperson bamaqembu abaphuma kuona kodwa sibuka amava abo kakhulukazi einkundleni zokuxhumana ngoba uhlelo lwethu lumandla kakhulu einkundleni zokuxhumana ingakho semasikhuluma ngalo ukuthi sizoza nohlelo lokuletha labantu bobabili babaningi abantu abathathekayo ngoba ibona abantu engazuthi babukeka bekhuluma bephinde bavikele kakhulu amaqembu abo abaphuma kuona njengamanje nginomfowethu igama lakhe ungucijimpi ungwakwaZuma urepresenta iqembu le-MK Party umkhonto wesizwe party bese futhi ngasohlangothini lesandla sokunxele sibe nomfowethu igama lakhe uSabelo ungwakaXaba udume kakhulu ngo-XG Xaba insizwa einkundleni zokuxhumana urepresenta iqembu lakhe le-ANC African National Congress so labantu nje amava into esibalandele yona sibalandelela ukuthi bayakwazi ukusikhulumela nentwana esestradini eyaziyo because ngiyazi anizothinta umkhonto uyazi ukuthi umthintile ucijimpi Zuma wathinta ANC uyazi usumthintile uSabelo wakaXaba ngicela ukunibikelela ngiphinde nginwelcome ohlelweni isizathu kembukele senza ukuthi ngihlale phansi nendawo ukwahlukanisa lamadoda kuhlezi kuzoba nomsindo ngenze sure futhi ukuthi uyaphuza amaphilisi ekhanda angibingelele kubo bonke nje ababukele emakhaya ngibingelele nakwena Fokakhuba ngithi ngiyabonga nje kakhulu ngethuba osinike lona lokuthi sizokhuluma ngomkhonto wesizwe abantu bezwe ngomkhonto wesizwe ngoba isikhathi esiningi bajwayele ukwezwa ngabanye abantu ababonayo bakhuluma into abangayazi namhlanje ke ngithanda leli thuba osinika lona lokuthi sizozikhulumela ngomkhonto wesizwe ngiyabonga ngicela nje ukubingelela ababukeli bonke abakhona be-channel ebese ngibingelela ozakwethu njengoba sikhona la ngicabanga ukuthi ene kuyithuba elihle impela ukuthi umuntu akwazi ukuthi afike la akwazi ukuthi azoveza nje imbono yakhe ngeqembu le-ANC. I think i-ANC esikhathini esiningi sekube nesigaba la uthola ukuthi imisebenzi yayo ayikwazi ukuthi ichazeke kubantu kuze kube ngathi inhlangano engenzi lutho. Ngithanda kakhulu nokuthi nginani nje nobabili nginazi in and out ngoba nabaseGasi lami empophomeni le-ANC asabambelele kuyona isi-actor njengobandlululo ake uthathe nje into kaMahashule njengamanje uMahashule uye enkantolo icala lakhe liyahlehliswa wakhishwa kazanga loya muntu bethu uhlala enkantolo aqoshwe enkantolo abuyiswe enkantolo into yangesikhathi sobandlululo ukuthi makuxatshene nawe kusetshenziswe ama-apparatus a-government ukuthi uboshwe so kule yokushintsha i-MK command Nice ukuthi bize ngalo. Igama esilisebenzisa. I-MK yintsha. Inhlangano entsha sha. In fact ukutshela iqiniso i-concept ethi sifuna ukukhulula impilo yomuntu omnyama. Iyona esihlanganise kakhulu. Ukuthi how are we going to do that? It's still coming in lapha nangapha and siyayibuilda lenhlangano. Uyabona? So uma ukuthi kuthatha umuntu wafakwa la, kwathiwa umuntu sicela usibambele lento ushonele. Abese yathathwa yafakwa ebese kuyabonakala ukuthi no njengoba simfakile la sesingamsebenzisa kwenye indawo by the way leli gama loku remove kuka SG akufanele ulibize ngokuthi ukuremove i-redeployment redeployment usho ukuthi sekubonakala ukuthi uSG uzoba good kwenye indawo wasuswa la ekubeni uSG uyiswe eParliament manje so angiboni mina umbono alright ukuthi just because ngiyabona ukuthi lokhu thina esikufisa ukuthi kwenzeke akwenzeki ngalesikhathi then mina sekufanele ngikwazi ukuthi ngishintshe iskill but kufanele ngikwazi ukuthi esikhathini esifanele angayenze example if ukhethwa ikhansela kuthiwa ikhansela fanele ihlale 5 years after 5 years if ikhansela lingenzi ngalendlela thina esifisa ukuthi likwazi ukuthi lilekelele ngayo and then sikwazi ukuthi siphinde sikhethe elinye ikhansela lapho ukwazi ukuthi ene silungisa urongo ukwazi ukuthi sishintshe and i-organization enjenge-ANC when it's governed is lalingakaze governed before
abantu abamnyama they knew nothing about into ka-government. Obviously ngale ngathi kungena amaphutha abezoba khona, but over time amaphutha aloke ecorrecteka, which is why uthola ukuthi kuba khona ama-amendments kuma-constitutions, even ama-guidelines okwenza ezinye izinto. Ikhansela lalikhethwa inhlangano, ikhansela sekuthiwa alikhethwe umphakathi ngesimo sokubona ukuthi ibaphi o-wrong abenzakalayo. i-MK yakhiwe. Yeah. We are building i-MK. Alright, cabanga lokho. Bona they already are an established organization. Okay. Uyabona? Nabo bamshintshile u-SG kodwa ngicabanga ukuthi abakunakile ke lokho. U-SG bamshintshile manje bamxosha. Because lokhu umxosha. Yes. Kwathiwa hamba bamshintsha u-SG. Uma ukuthi ukushintsha u-SG kubi ngaleyo ndlela. Bengicabanga ukuthi bezofanele bayibheke indaba yabo noMakhashule nabo. Alright. Into engiyibonayo lento ukuthi kuthiwe khona ukugxuma i-blackmail. Okay. Esetshenziswa abantu abafuna ukunigcina nilalela bona. Alright. Yabona? Because i-MK ibingekho. Alright. Yabona? I-MK was a good alternative for us. Yabona? Because beyikhona i-EFF. Alright. Empeleni ukutshela iqiniso ukuba i-MK ayiqhamukanga, I really believe ukuthi i-EFF ibizogxuma ithi. Okay. Because people were tired of Okay. the ANC ekhona njengamanje. So into ebileka Okay. bekuyi-alternative ekahle. I-EFF Yeah, was an alternative, but ibihambe nayo uyibona iphele endleleni Okay. kulo alternative. Okay. Kwaqhamuka i-MK kona ukugxuma lokho. Yeah. Thola i-alternative enhle oyibonayo ukuthi izosebenza, sangena ke kwi-MK, uyabona? So it's not necessarily create division kuma blacks. Awukwazi ucomplaina ngokuthi abantu abamnyama si create division kubantu abamnyama. Ube kodwa wena uzothatha leyo lawo amavoti owatholile abantu abamnyama uyohlangana nawo ne-DA ne-Freedom Front Plus oyazi kahle ukuthi ayinqene uvele ephesheya ifike ephesheya iniqambe lamanga. Abona uzuma ubala into ye-ideology. Okay. Abona mfethu, I respect our current president. Got it. Even under the circumstances sikhuluma ukuthi sikujeni ama-decisions akwazi ukuwathatha ama-decision akwazi ukuthi afocus ekuthenini a-empowerishe umuntu. I'll make an example. Signed into law ukuthi kufanele kube national health insurance eSouth Africa. I-insurance le ithi akusafanele manje Mpungose abenze example abazwasihlala empophomeni. Mina mangigula fanele ngekliniki mase ngiyahamba nje nodini. Kodwa isibhedlela esisuqala sikhona yilesi esidayithi. Okay. Shuthi mina ngingafa ngidlula isibhedlela ngize fanele ngiyephi enodini. But lento ye-National Health Insurance ithi mina fanele mangisuka la isibhedlela sokuqala engizongena kusona, whether it's a private hospital or a public hospital, even intatheli zi-interviewer or spokesperson be-MK babesho nondodakazi lowaJacob Zuma owayekho, they will not work with the ANC. Yabo phela inhlangano yakhe ya kodwa ke ya angikho lapha, but ngifuna ukuya ekuthenini babekusho bona ukuthi they will not work with i-organization kaRamaphosa. Kusho ukubona kwami and angifuni ukuthi kube sengazi ukuthi MK ithe kuloko ngivenzela ukuyisusa. Hayi no uthi ucazile kumuntu ukuthi labantu ukubona kwabo uma ubhekisisa kahle uRamaphosa angeke wakwazi ukusebenzeka naye. Shwanje. uRamaphosa ngizoyibeka nje ngithini ucoconut ngibe umhlophe ngaphakathi umnyama ngaphandle. Okay. uRamaphosa uzwa ngabelungu. Yabona uzobhekisisa abelungu ababemphethe noma bamthatha le South Africa baya naye phesheya. uRupert wayememva kwabo la. Ubona ukuthi uyena mphathi wabo ke. Behleli phansi ethinto ominister athi nanga omunye umfana. Usayingcono manje lo mfana wayekade ehlupha. Umonga uminister lo. Uthola ukuthi uthintwe egqalabeni kanje. Thiwa yabona umfana ubehlupha uthintwa i-civilian. Just because leyo civilian inemali, isinamandla amakhulu ukuthi yenze njengoba kwenzeke kuTrump nje no-Elon Musk njengamanje. Kwenzeka exactly the same thing kuRamaphosa noRupert. uRupert mayefuna uRamaphosa yomuzi. Hayi no olwami loluhlelo olwami ke lolu la khale sami isikhathuni siyasuka lapha phezulu siza la njengamanje bafethu siya 2026 izosaka umuntu manje enhlanganweni yakho
ukuthi ithemba unalo usangakuvotela noma kuyeke nawe usuzojoyina yena umkhoka Nxamalala bese nje no mina mfethu ujoyina umkhonto wesizwe ayingeke mina ngeke ngikwazi kanti ngamanje ngisami nginale belief ukuthi umkhonto wesizwe sifight yabantu abadala and if ubuka abaholi abakhona njengamanje bomkhonto wesizwe abaholi bobona laba babezicabanela nje ke so sebethole ithuba nje ukuthi baqhubeke bazibuyela mase kuba khona nobaba naye ozicabanela nabanye obaba lapha so kusayile so I wouldn't encourage umuntu ukuthi ahambe ayongena emaqenjini abantu abadala nje ababangani so thina abantu abadiniwe nje abazicabangela ngekho bebanga manje lo uxabane nobani abebelite siyabazi phela ubebelite lapha ikhileka so ngesimo sokuthi lo usebenza lapha nani sefuna ukuthi hayi phuma lapha esikhundleni but into engifuna ukuyakuyona ukuthi i-ANC is the organization with its track record. Okay. Ngicela usathe omncanca ukuthi naye abone uyambuyisa umkhumbulo kodwa kuukuthi manje usho umuntu no inkinga phela kuukuthi yabo khona lento ukuthi abantu sebelwela isithunzi sabo yabo kodwa kahle ukuthi uyafuna kodwa enena i-reality nje ikhona vele in fact ungakuthi akabuza uzoshiya phansi yeah because nayo usasemsweni womuntu yabona lento abakuyona usentendeni yomuntu ngiyazi ukuthi u-coordinator wale subregion kusasa ngidavuka kuthiwa kaseyena i-coordinator asimazi ngamphatha kanjani and ukuthi futhi angaqhubeka njengoba khona i-SG akekho SG and abona lento lena ikwenza ubone kahle ukuthi some numbers taught us ezinye izinto and manje indlela sebecabanga ngayo nendlela abakholelwa ngayo uquestion impumbo ngesimo sokuthi there were complaints conference yatem sekuyithuba lakho itike ngi-adressa leyo ukuthi silidwa abantu esingabavotela uyazi ukuthi iyaxaka lento ikhona inhlangano yake nayibona kuvele kuqale ngokuvotwa before yakhiwe inhlangano kuqale ngokuvotwa ngoba phela i-demand yabo ukuthi kufanele silidwe abantu abavoteliwe bekufanele kuqale ngokovotwa bese kuqanjwe inhlangano iyakhandwa futhi inhlangano iyakhandwa i-constitution iyadevelopwa and then into zokuvota nani izinto esingazithandi nakakhulu-ke thina ngoba nalapho futhi kuyakhokhwa uyabona uma ngingase kuthiwa ngifuna ukuba umongameli we-MK manje kufanele ngene impompo ngonqenqa abantu uzayithathaphi mali hayi sidluleke la ngifuna nje ukubuyela esesizenzile yabona from amaphakethe ethu ukukhombisa ngokusobala ukuthi sizimisele siwumkhonto wesizwe from amaphakethe ethu deliver ama-wheelchair alright let's deliver ama-wheelchair la ku-25 la within umngeni and sisazoqedela futhi siwadiliva amanye ama-wheelchair ngoba sizama ukuthi sisize abantu hayi ukuthi senze lokho sikwenza siqale nge-disability siyalekelela kukhona umuzi owasha ngapha ucommand uconvener wethu ubhizi ulithi ithimba elizama ukulungisa leyo muzi siyaphanda umkhonto uyaphanda kuyahlanganiswa imali ayivumi ukuhlangana siyahlanganisa ukuze ubone ukuthi sizimisele siyeka ukupha izingane zethu sihambe sofaka alright siwumkhonto sesifoma amathimba sinethimba nje lisebenza manje elizobhekelelana lenkinga yabo yokuthi kungabi khona ukusebenza la ibangelwa ulento yokusebenza kwabantu abama-foreigners abasebenza abangeke ngokuqingekho emthethweni ngalokho sifoma ithimba thina siwumkhonto wesizwe elibhekelelene naleyo nto selenza i-research liyasebenza seliyile naka-home affairs seliyile nakwa-custom ngizama ukuthi kuziwe kuzokhishwa labantu please don't forget to subscribe share ikwazi ukufinyelela ube nama-views ama-comments akho siyajabulela kakhulu ukuweza siyabonga kakhulu kulabafowethu iy'ngane zandawonye iy'ngcabele siyabonga People want you know